Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu wa fi ayatil ukhra ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Sadaqallahul 'adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kedanya sama-sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mutabak. Kedekatan taklim, keikraman kedanya pada ayahanda rohani kedanya Abu Dilangkawi, alhamdulillah hadir bersama dengan kedanya. Kemudian yang mulia Abi selaku Gede bersama Godekan dan Gede Muhammadu. Kemudian yang mulia Urusi Gedanyo Bukati Masjid Teguh Besi Muhammadu yang hadir, Teguh Imum, tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian kepada para pemuda, panitia pelaksana dalam memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, zikir adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan zikir sebuah jalan untuk lebih mudah beristighabah, doa-doa dan permintaan. Permintaan yang pertama, doa beliau pakai kepada Abi dan beliau walaupun gedung di gedan yang datang sehat, tapi tubuhnya ada kekurangan, mungkin cobaan, diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau urus sehat dengan berkat zikir, dengan berkat doa daripada Abu dan kepada Abi gede yang menjadi sehat, beri bimbing gedanya manusia di mukimah beri, dan beri arahkan anak-anak gedanya kepada pendidikan agama. Kemudian juga dengan berkat zikir yang baca malamnya dan pada urusi kita bersama, yang karena di hadapan dari waktu dan itu sehat dan beri arahkan gedanya pada kebaikan. Kamu adalah lampu bagi gedanya Muhammad. Dengan sehat kamu, insya Allah dengan pun akan sehat. Tapi nyawa pun sehat, dengan pun akan merasakan itu pun sehat. Dengan berkat juga malamnya dia berhati Isra dan Mi'raj Muhammad SAW. Dalam arti kata dia memperingati ulang tahun kewajiban yang diwajibkan sembahyang pada gedanya Muhammad, sehingga adanya pemukiman beri, pemukiman yang selalu diiringi dengan ibadat, pemukiman yang menjadi contoh, yang jadi panutan kepada pemukiman yang lain. Tentu antara antusias daripada Teguh Imum, para pemuda untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia. Maka kita mari sama-sama diawali zikir dengan bacaan istighfar yang akan dibacakan oleh Syekh Zikir Al-Fatihah. Nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khadaya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihan. Oh ya Allah, Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah
Selanjutnya kita buka buku Panduan Zikir Awiyah, Zikir Al-Waliyah halaman 16 untuk membaca selawat kubra ataupun hajah selawat. Akan berkenaan dengan selawat kubra
karena selawat yang langsung hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad nyebut selawat alfi salati akan benar dengan selawat kubra ataupun raja selawat. Hikmah daripada raja selawat berjuta-juta hikmah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sayyidal mursalin alayka ya sayyidan nabiyyin alayka ya sayyidan siddiqin. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sayyidar rabi'in alayka ya sayyidal qahidin alayka ya sayyidas sajidin. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sayyidaz zakirin alayka ya sayyidal mukabbirin alayka ya sayyidat tahirin. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sayyidat tahirin alayka ya sayyidash syahidin. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sayyidal awwalin alayka ya sayyidal akhirin. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sayyidi ya Rasulullah alayka ya sayyidi ya Nabi Allah alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya man akramahu Allah alayka ya man 'azzamahu Allah alayka ya man syarrafahu Allah. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya man adharahu Allah alayka ya man ittarahu Allah alayka ya man sawwarahu Allah. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya man abdallah alayka ya khaira khalqillah alayka ya khatama rusulillah. Al-Quran fi salati wa al-Quran fi salami alayka ya sultan al-anbiya alayka ya burhan al-asfiya alayka ya Mustafa. Al-Quran
نبي عليك يا إمامي عليك يا أمي ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا سيد ولدي أنا عليك يا سيدنا أحمد عليك يا سيدنا محمد ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا طه عليك يا ياسين ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا منزر عليك يا صاحب الكوثر عليك يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا صاحب التاج عليك يا صاحب المعراج ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا سيد الأولين والآخرين عليك يا سيد المحسنين عليك يا سيد الكونين والثقلين عليك يا صاحب النقلين ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاتي وألف ألف سلامي عليك يا سيدي يا نبي الله إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Selamat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibnil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Jemaah sekalian, selanjutnya kita buka halaman 56 untuk membaca zikir kesehatan dan zikir keselamatan. Halaman 56. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khususan ila hajatina wa tarahu bi hajatina bi rahmatika ajma'in. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi 'abdi ma'amadaka wa ma'rifatak. Na'udzu billah, na'udzu billah, na'udzu billah, na'udzu billah, na'udzu billah. Bismillah, 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 bismillah. Hasbunallah, 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 hasbunallah. Tawakkalna 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah, tawakkalna 'ala Allah. I'tasamna billah, samna billah, i'tasamna billah, i'tasamna billah, i'tasamna billah. Fawadana umurana ila Allah, fawadana
قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا محول الأهوال أول لنا إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال أول لنا إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال أول لنا إلى أحسن الأحوال يا محول الأحوال أول لنا إلى أحسن الأحوال يا شافي 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 يا معافي يا معافي معافي يا معافي يا معافي يا معافي يا معافي يا معافي يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا مطول الأمور يا مطول الأمور يا مطول الأمور يا مطول الأمور هو الله هو الله هو الله هو الله هو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Nepujud kamu pencinta Nabi, nepujud kamu pengikut Nabi, nepesah kamu ke umat Nabi, nepujud kamu penyejuk hati, nepujud kamu Demikianlah jamaah sekalian zikir selawat yang saya bacakan. Kemudian selanjutnya Abu mungkin akan memberikan tausiah dan nasihat kepada yang madu dengan berkat zikir yang baca dan dengan berkat tausiah Abu jika bermanfaat pada yang madu.
Ini mandang daripada orang Tuhan Ibu dan Pul Jemaah Hadir Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.